Sige. Ohoye. Nyame adom na so Adom krono Adom krono. Ya do ba dia se. Adom krono Na mame emfa aseda. Emma obibia oto aba mame. Wa wotamachi eyempa bom so nyame hira wo. A want to me anto no me da se. Wo so na wonya yan ka obeto. Na so wo ye wo fam de bia tete omo mo abrochiri na no mo pese omo to no. Wo man to me anto nam se na service no enye wo hosa no. Munyina me da obibia se nyame enhira mo nyame adom. Awodo no yensa ka yaseda na me de ma obia. Nti no multimedia adwuma kuo no Dwaso Nsem news team newsroom chese obibia babia me kasa nyankopon hye obibia mame na de mo hye wo ho bia no onhya na mu me da se siye mo kankata de ane de hyase me de crusading guide da obokrata na ebe hyase no pay na wo hye nim hanoma o kasa de form ampani akufuado ene se de na awutu senya ye abaton pesua so omampani ebo ho dendenden na wutie mo cheso mampani ewu ema se be yanka abrante yugina he ono ye pani ohwenkita odi ewusam so ewo mampani asoye no wo mo be ma no sa kwanya no omampani akufuado ento abo de kopiem wa mfifini matam no ene ne wo de koye ewo awutu senya west abato empesua so na ehwo no mampani kasa bia no abo yugina hindin wo kasa bia no abo yugina hindin video ba bonten ane enkrofo ka ho se bebre no a sansa wo hwemu ana eye Yewra Georgianda no eye a former MP from 2016 to 2020 na tebamofo to abayi no free so no wodwo mampani echi pe amane no kra kye se omokoye no edoma na edio mampani echi omokọ constituency okrada bebre no a ese Eugene t-shirts a na chese na ni wo so DMP a wo pepa no mampani kire se oni obo ni din waka se empuntuo ni aso de kobo fam ni ade ni dwumadwam de ho bebre no ano eye Eugene enelobe from mampani aso se de be ya awutu senya west adehye no benya babi pa na omanya mpuntuo ho iti eno ho asem ewo the bokrata the crusading guide katafeto so miensa osaka bia betumi akenkan na ye begina katafeto so miensa ho no mabekai se ya bebu wamane na wotwetwa mu no ekire se ene asafo ye fe no Christian Divine Church si ye kase no ejadam pa akoda ne kotosem na executive general secretary aye Christian Divine the ma Christian Divine Church no aye Kwame Badu Ando na ye kasa ne dwamteni ene na bedi akire ya womo ewo eye asafonim Ebenezer Boahen ena Augustus Ajiman Achena watabri wa mudo makwa kodiem ewo court esa asafonom ensese yo mudidi dwuma no da bi asafo mpanyefo mienu no womo enye no na womo ehye na wotie nsema wode eba ya na kire se mpanyefo mienu a wobo mudin eye Ebenezer Boahen ena Augustus Ajiman yi womo tena so di womo dwuma party ni hye mu ni se aye 4 years na so tena so 2 times a enya de woso samba biem ena wonya finhye so de osienum 65 years a wo to be emagina asafo no edibia ema me prese obenya biem na enipa ye bom din yi wo matena so wo mo enfie mienu no atwam amaje no abosome no na 8 years ni nyina na eba na wie ya e wo so mu sifom no wo mo pese mo besie ene ho kro no bata so asafo no a wo mo constitution no e kire se article 40+1 ena 43+1 no ena ekasa nsem wo nyina eye 2 times akọ ya wontumi ma ena 65 years nso a wodi a wontumi emagi party no di bia eye asafo di bia entena so eno ho nkomo ena wo ha ya enei akwakọ ya court we de ba koma men kwa na ena Yewra eye executive general secretary no Christian eye Kwame Badu Ando edema Christian Divine Church no echese da bi wo de akwakọ dan court say court nso se wo be sizi wo mo na wo mo enya tumi bia wo party eye asafo no adwumadie ene wo mo hyehye bia mu esanso hunu se enkoyie nka obibeti a na ka political parties ni ade ene nei wo bia tena so awie won pese obekọ no obebeba na kasafo pa ya moji tro ne die di tro ne ya adwuma na anibre ni sa nema wo nyina emamu na asafomua se opanyi watena so a wo bra so na akọ wo so won kwade no so ho asam e wo the Crusading Guide abokra tena ni mu a wo bo nchemu no nyina nto da wo saka bia Obeka esa wo daily guide mu enti wonya the Crusading Guide down second daily guide so a enchemu kro no ewom obetumi akenkan na wo hunu sadia enema no kofa
eno da nchen so a medo ba daily guide na ya hye amania ewo ha daily guide e dia ba ne kratafato so miensa na asamida na eye CNC eye Center for National Culture na eye kase no National Commission on Culture no asese eye Upper East Acting Regional Director Edma CNC ne Elizabeth Talata Adongo wama suspended no dwumadie nyina no wama so won fanto no mo ansa na ehwehwemu enkoso kodwa wode bo no enese sika 364,914 Ghana cedis na afoma mi sase na soboni mu no kire se wo fa nipa besa duasa wotwe bi emo mo koye adwuma e wo ho no ma ene ebi mu no ma adwuma no ye cheche bude ma wo mo a na nipa 38 a wo kan no obagdeti wo mo appointment e bedru April 1 e wo bra wo mo ehye adwuma se besa November 2021 eno obagdeti ye ekọ April 1st enti control etuese kano from April 1 na e de ba besi November na wo mo hye adwuma se nipa 38 no esika ena se kan so bedru ma me na account we na say account mu no wan hunu say I was here return ena ofa sika no enti aka say no National Commission on Culture ne say won for adwuma no ento na ehwehwemu enkoso ehwehwemu na chi no ena be chese eyampa say baby says ya na say ansi na ban so na say de mrane tebia no wo mo dia ye adwuma wo mo chese sa enipa duasa wotwe no ene sika na ebaye no na wo mo nya su adwuma ena sika ne baye a ma me no e de fa baabie enti no so ho asem e wo delegate abokrata ne fa etoso miensa eno da nchen a ene kata 2022 November ya e hyase no sa trophy no ne nam ya ababedru Ghana na ye maame frema ose opare ya wono na woye chief of staff ono ko ekokin kan krata edema omampani sanso mampani ankasa antimi akodwuma di nase na omampani ni so de hunu ni se Ghana Black Stars sa trophy we no wo mo beje ediaba Ghana ebra World Cup ni nyina no aba na wieye eno so ho asem ewo daily guide mu dem de chat ama wa hai eye Professor Peter Chumasi ono so Auditor General report aba no abeche say National Sports Authority wano ene ye Director General wada no ene ye kase waje double salary ama eno so no Auditor General ede ho amane aba ye sanse na oye lecturer wasan so panyimpa e wo KNUS ho na wo ye nadwuma kosi e bro mampani bo ne din ese omra emeto de dwumadie so e wo National Sports Authority honom no ne ba oba ye 2021 mu no wogusu jekatua efi KNUS ene wasan je wo National Sports Authority honom a Auditor General ede ho amane abeto abonten wenum ene ensaba hodo da obokrata no ede ebaye na last one amefa ede free daily graphic aye Commander Sugar Factory yampanyifo HSA bibia da ne kwamu testrans ahodo wo so mo ye nyina no wo maye nyame yadoma hwie bein enkonko safo ne beko na wieye na ye di etiesi mu afefufuro ni mu no na factory no asase produce sugar ede magana fo nyina eno so ho asem eda daily graphic anim CJ dia be ma wani why abra so nya wache ni bia dia na pedi da bia no pa mini di okay wi ane be ko pe ho asem aka me wache wo me de wabaso bode no wache papa wache boutique fantastic we designer there wache so me di man ti mani beje packaging na wabun say yes designer wache abun say yes ene na me twen ene ma wum sije me twen wo hey me twen wo sabo no se na wo ka che wo kensin say on committee nti pacho committee hu ye na me ba ma hunu ne ka pacho pa abra nyamisha amen we sha won so nende yanko online on adomonline.com na my joy nsem bebre oho bebre na bebre adomonline.com na wo kanu Auditor General hu nsem asisi na de bon krata na ba ko ka ho asemi en ma so be yiwa no mo komu pa sabe de doso me da say Auditor General report no ano abra akoye annual report akoye ritual be ba ye beka and less effective and dia yampa akoye ritual and less effective Kofi yampo straight on akoye ritual o de ma yen try homra ye ba
Franco Trading Enterprise Adaruma. Yeah, the Beyiwa no ebebro, but adomonline.com. Kratchi East MCE found dead in hotel room. Ewaha and check out what will happen to unregistered SIM cards from Monday, September 5. And also Adom Online. Woman captured torturing 2-year-old daughter in viral video arrested. And also adomonline.com. Plus more, a whole lot more. Oko adomonline.com. Afi myjoyonline.com. Ubenye binafi wakenka. Eche honayaba. Beyiwano.